Be the Rwot man ni lok madari lok ni kin Acholi Dako lok me buru aneno pole discussion bir ko wire TVs mo ja wanlu TV ngo ento answer ne pe beru ki side mite kwar ene ni ngo mamiere Dako ko tim kido miere pe ko tim kido ngo miere Acholi ko tim kido mamiere pe ko tim in other words Tuer ka Dako kipala Acholi kik kwene ilok mi buru ite kwara churi foe ara foe to twal atamo lok kene lok ma pera tek lok me wang o lok paru diru ikiet me Acholi wek Dako wot manoy winyo kore kok ni ting dikal madoge ye cham mo bene no mako wae no yin Lacoo itie Lacoo ka yin Lacoo pego ni tie ibi no wa cham bene no dek dog Dako biru makome kwara woro chucha dikal kor pi winye no gege pien ye bene kech pien yin macha Lacoo petiga tinu tije macha Lacoo man gin ma piere tek ti lok gira mo kanne ero ti lok ma piere tek ma weko pol kuku ane chao kene a do Ikom lok ma pate to mane Ikom luet lok mano kanne weki ma ko biri Ikin Dako ke Lacoo ti jami ti ema pol Dako miero wo Lacoo wo chware weko Lacoo ko no adam wiye enene ti maleng weko naka kere ka don konne undo chero ka yueu ajiji lok mogo ne beru peke pien ka undu ji cha weng Dako pi wori ke neri yin Dako pe nyuru kwiri ni pien ti je mo kana mamon pengeo ti je ma pebe ni chero bara joka iyo boka burro ka eno dugo ma o le wa won boy o logo ko e yue nyo chere lwake ikine bene ka koni yo bo dek me woro te dek ma Lacoo chamo dong igwako e medo mo mai rubi ye di mo e medi burre Acholi gere kire mi cham ti dek mo kana mai teru me woro chalo rinyo ge je mo kana ma memete ka Lacoo chamo udong wakai pe kato ko kere mon mo kana Lacoo ka chamo dek en karo kere Lacoo binu kejo ento pe kejo ati kejo yo mabo no dong lokata kon ne kere we ka burno Lacoo ye kejata miri we obetie no ma ki kuchi witie mo kwemot yin Lacoo bene dugi kai dugi te kon kita dongi kero kon chalo gina pier teke bin ko itam bene ko iberi tamor ne anu mier chara luoke anu mier ayob leo koma anu mier pe awo we Dako pien kere ka Dako beru mot magwok tiga goyo plan ne chwara kono bibina yobe kita nga gine pe bini poyo Dako bini ruju je mabe ma Dako tiona weng yin gui ra chalo mamani yin ko ni kwa ngo gine eto kuni cha mo no emir ne Dako kumi ni cham kwaro weko kaka enini tie machalo peko ne donyo ni yini no ni ku mati ot ya chuli kwaro tikitiche wayo tikitiche dayo tikitiche ukeo tikitiji nyikeo tikitiji uram unyonen ye tikitiji here no kombiri chawane kadaka yitika balo ne ke ore ngato mo makwer la tien gi lok ne ka kanye ba yini balo wo kite ka ngagi ne peke Lacoo bene ka gwoke konni Lacoo ye raj yini no ke wuka mere ka nyetu loke wi Dako mai kele dikal yini no wayo binu ki kire dikal ka kelu lok ma poli kom chi omenne dayo ki kany bene pitika neno peko ka wude tika karmere ki kom chi wude ye ki lok ma pol
Germany weng wire doko wai tiele ot. Dako ka don koni jo para chwargi kwa la menne lumegine unyo umegine unyo lunyurne. Tika tero en ki lep ki je marajo mapol. Dako ramo meno yom chwiny bot wudunini. Mane ti peko. Tien lokene wan machala chuli waruenyo. Peko ne weng luore doko wai tielo. Kai wai ni tielo ene ye yikichika kuja. Yikichika kai chero ka yueu ti je mapol makelo don lobo. Nyo don pajo aki ye. Nyo aki kinyo. Goyo plan mabejo bene aki ngengo kichika. Ka jamini weo baleko. Adugene dugu wa kom luteno dugu wa keta paja wa nen kere ki keta chuli dongo nen kere duju man ket ma anatamo kere no beru twa ana poire twa